nga kami hagita chang ngo 2006-7 no mutual fund no lam sampa tu kan ichimuto he ke mi mulal he ka mo offline pa adin do ne ho mulala ngo mane ne tapai do kun kun statement rong la ampa do hal do a rong la asu ho tampa do ne o kamyo ta do angu mo ka ziska Bombay stock exchange ka mo ka distributor ba authorized distributor ba ka paite ko lujo hong in hekem check mala ka ku kle ka kusal ka kle hego ka return ano ya ato do ne ko ano ya ane hu mane bank of mempa ya pa abe pa 30 to 40% rong mo 45% 50% ta pata kita ato do ne ho mo ngami lu ko lu tuni ta mekle SIP la systematic investment plan la hu ne la lu ko da ses ka ngun mi ata ka bank ko ka recurring atanta post office ka recurring atanta pa atdo hu ko ka return hu mo ka lu ko ta ke he pa ya do ke lu to la ho mo maka ho mala la nyang yo ka ka le ngku 30 to 40% or 50% tangin ato do ne hu ya di tarung mo variation ado variation means ka kinu lu ko da si market stock market to mo do ne hirong to hirong chai yudu la yula ke ma bank of metula hempa yado post office of metula ane yado post office taka bank taka ta hiko se investment musto ngun ka me ka kul kile hokla lalina la ngun mi cha bila la molu abya pe atu do ho ngunu se si tadu angum mo ngun ornachol ta ngun tanat ta mo ka distributor lene mo ka luko nim tako hempa yado ngun planning kido financial planning mo mangunu makindo kapane pa himya tan pato makindo education pa medical pa ngaso tena jo phik plan makindo plan ma ko hoi ke ngunu financial planning buma khala bula la ko da ano ya ke no ngo mudu ngaka jangyo ka munu ngaka account of si tum ka ne ane Nemika says ka tadu angu muka financial matters ka advice malaga lugo ko mo bayaro pachori hokbe mi but mi atamalami ngo tangne do hendo mo ko ching ne do hendo ngunu onachul mi ata especially ngun tanata ngun ke financial planning buma mo ka lukun ta ngun financial planning muje ke no angu mo ana luko do mo advisor ta apa mo luko la ngunu nimpa luko do ngunu to ko bare pai pare depa dong lo no na investment में चल चिंपा मुसमाने मुलेन दुसमाने ते पतला दो कोशिश काकले हिमियाता पाए चिल्ड्रन एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट में केंदो हेल्थ पत्र ओ नो नो बुझता सोते सोरे को मिजल रिटायरमेंट इन जल पा कपने पानो आय दो मो प्लानिंग मुगलु को दो सिंगुन कृषि हका ने बल को दो ऑनलाइन आदि म को जी कोन वस्तु में नियो मुन इन्वेस्टमेंट मते हकमुन कापा का खापा दो नियो नंग का ते कम इन्वेस्टमेंट तल दो ने हकमुन को स्टेटमेंट email pa ado sms ado neko brado chin khapado transparency lo da do bilo no kala manena bilo tsong zero tra all or natural broad ponge de ka mi lubela to torgia pa ala online bi ende bekhala makane torgila ko investment mo to nun kum karitan pai ken okay khalo la ngun mi ata ko awje torgila te ko yan dubya pa ta pa ne hukum sika siksi purely mane ka ngun ke Birla, Tata, Kai company atang ke bilo jak 18th century ko succeedo yulu la kema ongun kapado ta succeed opa succeed ayalo do ke succeed bi ka bilo ka on ka khibe succeed ka pro de ka business mala ka te ko an ko investment ma ko nik double pa pai ke ne khala ke ne ke la hu llama ke इस वीडियो में दिखाई देने वाले सभी लोग सम्मानित हैं और जिम्मेदार नागरिक। वीडियो बिना किसी अतिशयोक्ति के बनाया गया है। वास्तविक आय को उजागर करना और दिखाया गया खाता वास्तविक है। वीडियो का उद्देश्य आज उपलब्ध निवेश विकल्पों को बढ़ावा देना है। बैंक की एफडी या आरडी से परे। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के खतरों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़े।